Neuze, dema de nol, salut de nol. On avait de re n'an avantchot peure ne an avantchot da hanon, tchentor. Neus ome glen neuze glen gout kelenour breonek skolaj santezan a duinet hag intron varia monemur et duinet hag ive ital neuzo i labourat di ar ben l'angleiz, meus labourat e pa de piumble. Zo enskrivet in doctor ler breoneg e roeon deu, renet ged hervé bihan, hag me zo enskrivet abo Pierre Blé, a kroget eus me un klaskeu irok, a neuze e penchetan, just avec la retor penaos on deit de labourat ar l'angleiz, diar ben l'angleiz, tremenet meus sur master ged Daniel Douget, hag labouret meus ar Augustin Gilvik. Oui, Vic el Braz et Juinet, Marwe et Minaron a Tregon, a même brûlé labouret ar ur père en doigreid avait ur breonek. A neuze, ur père a oe dedenus de velet, me zo de glar bar dieleu cloerdi penaos dieleu tchentor l'erme vive un neskop tip, dieleu Gilvik, a meus kavet ur bern liereu, treu not enet geton, a meus julot en doe beuion ur rôle a bar bet ur breonek, a bar breonek bro duinet, a neuze iue ur rôle en deus bet bar peur un vanidije ur yer skrivet, de la rede pen de bet savet ur peur un van. Rag ur peur un van en deus un istouer hir, netchet un istouer meur aver ve laret, chetu ur peur un van, a zo bestinet e min a randunan a deuigen, a chetu tout, gant un nebeut tout, mes netchet un istouer a ber. A djule de vo, eus bet un istouer hir pasap irok. Neuze meus ome neuze i labourat ar un dezen, Xavier Langleiz hag ur breonek, un dezen zo tocht e chiouet bremañ, gortoz ur ran un dezen zo i devout adlenet, gant meurenner, gant Hervé. A neuze labouret de meus ben ar fin diar ben l'angleiz rak Daniel Douget en doe la retañ, maro fotador labourat ar un dra bennak, gouillet de ouian, eus penaos bujale l'angleiz, a drechtol Gaetan, un nail map, glas tud avait labourat ar un dieleu, rag ur bern dieleu oe gete. A neuze meus zo bet gant Daniel, Daniel en deus laket ar anon de voude daran pred gant Gaetan. A neuze meus bet tout un norieus out bet digoretañ, meus bet chans de furchal a bar un nol liereu oe bet gwarnet gant l'angleiz, un nol dieleu oe bet gwarnet geton. Bern treu oe. A bremañ un nol dieleu se a zo posub, alors a vo posub a ben nebeut duelet e roeon, rag klasse de ve en treu gant levraouek roeon, ur mezieux frank, les champs libres. Tout d'un treu a zo bet kasset duze bremañ, neuze gwarant dint, a posub vo de dud aral, labourat ar treu aral diar ben l'angleiz, rag ur bern treu zo de laret. Neuze, l'angleiz hag ur breonek, kroañ, gwarantañ, treuskaz. Neuze ur breudegen a zo savet gant tidwar alre, truger a kad ur an tidwar alre, Olier Berson, Daniel Carré hag un ol reral, hag eus zo penaos gorteit ehan just hop, hag o deus lakaat ar anon de aozañ ur breudegen-se enlinen. E penchetan, aozet oe bet ur breudegen en Intel, gant ur vammen, a Simon Kerzero, mez ben ar fin etche bet posub gober a goch d'ar per ouiomni, mez ur breudegen aral vo savet sur a war en un doare disinvel en iliz en Intel, en dilojtan maza sur a wal, chetu. Amaro peus gouleneu, er fin el just gellet eur goulenn me vo koutan klevet ou kouleneu rak ma gagnera atao me labour en klask. Neuze, penchetan e vo dwelet piwe l'angleiz a ben ar fin. Piwe l'angleiz
mes dre selleu dre a ben ar fin tem ur breonek. L'anglaise zo anavet, el ul livour, un arzour, mes di anavetor, el un dan en deus labouret kalz avet ur breonek. Neus e djolo devo piwe. Goude se petra en deus dachtumet. Stun drabenak meus kavet bar un dieleu, dachtumet en deus sur berntreu, et djolo devo petra, imen, a peu gours. Tri petra en deus skrivet. Gredvo ur sort panorama, ur sort dremuel, a tout ur per en deus yon skrivet. Ebreonek, el just chomerang d'ur per en deus skrivet ebreonek. A piar petra zo bet i rol avec peur une vanni digер ur yer skrivet a peurak. De jeu dans tout, Xavier l'anglaise, ce que des notes que dit Vignon, Xavier As. Xavier As, oui, mignon de bras l'anglaise, hein, daran près de ndoué keton, a yon de oui mignon, et Sarao. Men ma ganet l'anglaise et min avran ver. Taulen Xavier As a zo eti Rosen mer l'anglaise. En daoulense a zo mad avec diskwen, ba ben ar fin pi oue l'anglaise en ur mod. Ne viantchem a rebellen mad, mais ur baniel get erminiget, brer, je tu, hein, brer el just, ur fe que d'ur richt er fons, ur skiant iwe rag yon deus labouret kalz di ar ben ur horf, avec tout ar per zo liamet get de livadur, penaos ema savet ur horf, hein, an avede livadur yav moizet da skwer. Livadur el just, un engravaden, hein, bout zo ur mécanique avec engravañ, hag l'anedger, amant me meus un tam, meus oued un tam pelor, hag dure ur per skrioa l'anglaise a zo lier di Vignon, skrivet de Xavier As, ma revelet mat, je ma revelet me logoden, mais Xavier As neuze, mais me meus laket tre vraz l'anedger, un den skrioe iwe kalz. Je tu neuze l'anglaise, un den, geden daoulense, il m'a déjà possible diolen mat, petra oe trop drôle anglaise. Une doare tocht, quoi. De jut en tout, neuze krogam gant ur poenunant piue une neue breonegour. Une neue breonegour. Alors, pu néo-bretonant, vehe laret petramant, e ben ya dechket en deus ur breonek. N'en deus konzet breonek pe oeyon bi an tout, mais dechket en deus breonek, a dalek ugen, pe oeyon ugen vle. Djolo devo peurak e ma date de zechkañ ar breonek, peurak en deus yon chouejet de zechkañ, rag i dut ne gonzentchet breonek, neuze peurak en deus yon kroget de zechkañ breonek. Un ori neuve. Alors, ur per zo splan et une erreur famille. Peus yon dizoloet oe yon iton hag ur famil oe pel tre ar gourenez ruiz er morbihan, kroget en deus neuze de zant tout ur sort un idanteler a ben ar fin, en deus kroget de ziv an aign eno, a neuze un erreur famil a drestol gant un den oe an oet Amédée de Francheville. Amédée de Francheville oe tatkin Xavier l'anglaise, un den dian avet, mes poezus, rak Amédée de Francheville en deus oe un den poezus e nantek vet kanvet ar gourenez ruiz, labouret en deus aveit alors yon oe kanat, yon zo bet outru mer sa ra iwe, un den politikel, mais iwe un den oe dedenet tre gant tout ur per oe liammet gant sevenadur hag ur breonek, breonek broduinet. Savet en deus ur eriaouek, Gwendal Denez en deus konzet diarben en drase bar al lever plume de ruiz, ur eriaouek en deus savet, ur eriaouek se zo bremañ mar ne farianchet e diela un departament ur Morbihan. Neuze un den a oe dedenet tre gant ur breonek hag ur penze,
Amédée de Francheville, neuze weion penaos sur une den, alors dime des but, gueux ur plar hag ur vro. Et je veux dimeut gueux d'une deux une drabenac, elle me faisait graine meur aver dueral gueux d'ur familieux à gueux noblance ben ar fin. Neuze ion zo bet dimeut gueux d'ur plar hag ur vro hag gonzeihi breonek. Neuze Amédée de Francheville a zo bet unan toch d'ur breonek a l'anglaise a zo bet merket gueux un erer familze. Alors famille de Francheville a zo ar gorenez ruiz a ba we piem kan vle muioc'h deid sur awal gant Isabeau Stuart a vroskoz pen de deid e brer. Un draban a garal a zo ur gejadenn bouezus zo bet gelloezeriev. L'anglaise en deus gred an aoudigер gelloezeriev a drugare de Élie de l'Anglais. Élie de l'Anglais oe a utru mer iwe sarao a yontre l'anglaise. A Élie de l'Anglais en doe kaset neuze Nice dur bredegen savet gelloezeriev e Sant Armel, neuze ar gorenez ruiz iwe, et ti un dimezellet bobinek. Oui, l'air me faisait dechket breonek gant Élie de l'Anglais. Élie de l'Anglais zechke breonek gant un dimezellet se. Hag ar per a zo sur, ar per ve kavet bar lever yev da skouer Yann Bouessel-Dubourg pe reral o de skrivet diar ben l'anglaise. L'anglaise a zo bet barmet ket un dense. Loizeriev en deus merket l'anglaise. A l'anglaise en doe vervle en amzerse. E min a c'hant deus eg eo. Neuze, setu ne betreu dija merka ur bugel Xavier l'anglaise, mes ket ur breuzel bet chetan e ma redeon Montchuit. Montchuit betag penaos Pérouse, Ital Lourdes. Neuze su, bon France, Ital bro Béarn, neuze. Hag yon zo bet krenart duze, kred en deus ya tout de yaouanchiz, hag un dra bennak zo de lare de kaver en drase, rak merket ebet gant du nabat, karaze. Nabat se, oui, e Pérouse, neuze, en deus dechket un tam, en deus roet kenteliev de l'anglaise, a yon deus ur per laka l'anglaise bari journal, bari sellever, yon en deus dechket deon penaos laren me braouite an treuv zo brav, sellet peogwent brav ur genet ve implijet kalz ur gerse kenet de l'anglaise, mais iwe ul labour, quoi. Labourat kalz aveit kellet sevel un dra bennak a feson. Setu. Goude bout weit pell, ba deide en dro e surur, neuze yon zo bet un tam dirouizienet a neuze pen de deide en dro e brer koutan de we el just, a kroget an deus goude se studieux ar an arzeu en aonet, a weide goude e Paris. Hag amañ e arrivom d'ur mare imen en deus dechket breonek, de ugent vle. Kroget an deus deus echkañ e min aoran ver ar ugent, gant tri feson. De jetan, konzet ebet diar ben an drase ve kavet iwe, kenteliev ur Sorbonne. Mes kenteliev ur Sorbonne ne oe kenteliev penaos frammen mat a tout, mes kentor kenteliev noz, i gelener oe Yves Tilnon hag ur gevrediger Kervreiz, oe en amzerse, e Paris. Kervreiz oe ur gevrediger a zo beus savet gant penaos gant Yves Tilnon hag iwe Yann Fouere. Ze kenteliev ur Sorbonne en deus liot ad kavet ve bari ziellev un nebeud pouelladennev, hag ar race blanc oe dija yon penaos ur studier mat ar race blanc hag relenner oe kentor penaos goutan hag ilabour d'ar per evet jolet. Un dra bennak a ral iwe kavet ve bar e ziellev pouelladennev tennet a l'eur Française Vallée, la langue bretonne en 40 leçons. Labouret an deus gant de l'eur C, iwe, a labouret an deus, mais e penchetan neuze dechket an deus ur raelte.
HLT peut la rang KLT, la de rang scripture, hein, durée, et noms RC, et Paris, peut générer Kentelia, Gentor, Deschkedve, Leverio, à Deschkedve, Dreher scripture, et Dragons, mais Dreher scripture, et Aneze, implice d'un de siwe, car va devait puella denau, tenot hag lewer go à Gilvik, neze, la grammaire bretonne du dialecte de Vannes. Neze, implice d'un deus, un deul lewer c iwe, avec studian ur breonek. Une drabenak, ou écoutant de la red iwe, me raver, à que va être kawet, bar techtenieu zo, yon l'arrêt deschke de meus ur breonek, deschke de meus breonek bar métro. Hag a ben ur fin, oe un tam an drase, yon oe studiant en Arzeu e Paris, mais ital, deskagn ur breonek, deskagn ur breonek, eni unan un tam, iwe rag ekorf de vle, yon zo dei de ben, de zeskagn que du livet dereat, breonek, ekorf de vle ur per, de cheval, peu zesked lui, ou unan gant kenteliev noz ur penze. Eni Robert Travaral, eni vende on eus tumdig vermiz, mais vermiz, eni Robert andrase epchen, e Paris no vete d'or me meustra aveiton, dre ma voion e Robert Travaral ive. A kavet de ve ive, skolober, oe renet gant mararit gourlaouen, a nou yantzet un den bennak an deus sur micro, direnkuz e un tam, mar de possible lac'hañ ur micro, vetu klevet olier, ne vetu klevet oumer. Even Clemet, Ja, je t'ai. Il y a autre couvès, ma plus gonor, ma relit la haine au micro. Clevet devait un éclair d'asson nazé. Allô? Il y a possible d'or la haine au micro, ma plus. Bah, Clevet a ran ar hanut, ya. Il y a moyen d'or la haine au micro. Ah, ja, ben, quand me demande la ha, a garvet a houdere de vestraniant ke marda. Ok. Adural Glen. La ha ke rin an dre. Ah, pe gwelet eur an lac'hañ, mar Ya, se chetu. dans ma vie. Gortet an de velet, ah, chetu. Mais chetu, lare de meus ar micro. Ah, gor chouet, schmat. Matre. Hop. La kadeur an dro, entre, chetu. Neuze skolober, me lare skolober, mais ur per a zo dedenus a war, labouret un deus, que skolober, pas e min a c'hoant ver ar nugen, ze pas e penchetan tout, labouret un deus gant skolober a daou min a c'hoant naouatre gont. Hag e min a c'hoant naouatre gont, l'angleiz en doe dija skrivet kan eo en noz hag un nebeut travaral. L'angleiz oe dija un den duelet evel ur breonegour mat. Mais at kavet ve, ez ie leu, just i roger breze le oe. Gant an abad bourdelès. Yon deus goulennet geton, kaout kentelia breonek. Aveit duela dilive ur per zo fentuz a war. Abad bourdelès en doe respontet de on, mais roain kentelia breonek de skrivanier kan eo en noz sur a l'angleiz lare ya on meus deskagn muur war, mestronien duelor war, rier quoi. Neuze tchemeret an deus ive kentelia dre skolober. Hop, nigrech. Goude bout duelet d'un tam tre vras penaos an deus deskut, duelant mi bremañ penaos an deus implijet ur breonek, bar vue pamde. De la rede, aveit neuze un occupation, ur per re bemde, gedi famil, un doare prevez. Alors, bari famil an deus yon an siet truskas. Net dei de ben de truskas ur yer, pender ben, Mouzo Gaëtan, Neilmab, Anna Untam, Huel Len, mais ne gonz a tchet, hag reral o deus implijet avet tudzo, Mikael, mab enan, deus implijet ur breonek pe weion e douarnenez, hag e kemper, pe labourer, pe labourer ge tudaral, hag neuze an siet an deus treuskaz, famil, men ne tchebet un treuzkaz penaos efedustre. Ur per an deus treuzkazet ne war zo 40 ur sevenadur,
40 brer a ben ar fin, a 40 iwe ur breonek. Ur piar zo a du avait difen ur breonek, pa meus aterseud ur piar. Mez labouret an deus iwe drestol avait kelaouet neuv. Neuze ur skrivanir lodeg e c'helaouet neuv. Meus lakaat amañ ar diapose un tamm, imen an deus yon ken labouret, bar broduennet, bar arvor, ul liam, gwalarn, kenet a zo, no yanchut mar anavet, kenet a zo ur gelaouenn a zo deiz ir mez, just goude ar brezel, bout zo bet diuniveren, hag kenet a zo bet goudese liamet gant tirnanok, hag ul liam, neuze kenet oe renet gant per denez, hag ar zel even, oe iwe a bar jeu, hag ur resin goudese, se oe un tamm peun debet savet un treu goude ar brezel, ansieux debet lansal un nebeut kelaouet neuv, hag a ben ar fin tirnanok hag ul liam goudese a zo bet ur re a zo bet gwarnet. Gwalarn, yon deus iwe labouret gant gwalarn, bleunbruk, feiz a breiz, hag diunam, el just, zo un nebeut kelaouet neuv, me neuze ken labouret an deus, un tamm gant an holl, ben ar fin. Ur per an deus skrivet abar ur c'helaouet neuv se, un tem a vefe kavet zo sevenadur, ars, lanegezher, ze bar sevenadur konzera a diarbenn da skouer son eurer, un tamm, pa kalz, me diarbenn tchentor mission 1994, tchele kavet ve, bar penaos ur gelaouenn Breizh. Ars, diarbenn ars iwe, displeg gagnera un tamm, un ars, petra ve kavet, peus ur teknik kavet a gal. Lanegezher, konzera diarbenn skrivanurion, konzet an deus da skouer diarbenn da bad Marion, Jean Marion, nou e skrivet magazin spirituel a tout, konzera diarbenn an trepse, iwe kavet ve treu, a diarbenn ur yer, diarbenn ur breonek, neuze nebeut neuze gant meur a dem disañvel, sel bout diarbenn penaos ur skritur, diarbenn ur yer dre vras, penaos e vez implijet iwe e surur hag al, tchelet voze goude. Me setu ur piar tem ve ad kavet ganton. N'en deus skrivet gant diarbenn tem war all, bout zo un nebeut fent iwe ve kavet, me atav liammet peget ur sevenadur, peget un ars, peget ur lanegezher, peget ur breonek. E kaver un implij iwe, un implij personnel, a zo un deilever personnel diviehek. Un deilever se, net bet em bannet, un deilever se zo war gwarnet gant ur famil, net bet roet d'ur meziav frank, rag un DLC, penaos deilever l'angleiz a zo tiutre, ur bern pa jenevez zo, bep ple, kroget un deus de skriv tro-dro ur ble a da 1930, hag a chivet un deus e 1901 a triugen. A skrivet un deus, alors bout zo pranta daou, emen un deus yon skrivet kalz, pranta daou ar all, da skouer e pad ur brezel, bout zo bet ur bern chachamanta a veiton e pad ur brezel, un deus skrivet kalz, un dilo jadeg e zo bet, yon zo veit de vivain e roeon a gal. Mez ur per a zo dedenus, abar e zeleur, zo lakaet ebet e galek hag e breonek. Elsen iwe ma be posub dain diolet, pegour zo e veze skrivet ganton e breonek KLT, e breonek e duenedek, gant ur skritur duenedek, pegour un deus krogedion de skrive peur un van, deilever zo mat aveit diolet un tamm, a yon skrive a bep sort, ar penchetan deilever oe aveit tout ur per zo liammet gant teknikev ars, livadur. Hag a ben ur fin, kroget un deus de gomz diarbenn a bep sort treu, a diarbenn ur breonek, ur per un deus bivet e kaver ur breonek. Un deilever se vo marse un debennak embannet, rak penaos l'angleiz an deus souetet ve embannet un deilever, mes un drase zo il labour hir d'ober, hag ur per an deus skrivet splan bar un techteni, skrivet un deus ma ve embannet ur per am eus skrivet, fotadain ve embannet el ma eus skrivet. De lar de ur per a zo skrivet e galek, a chom e galek,
Per am skrivet de branek a vo embannet ep kemain djerebet. Ze lakad an treu LC. Ze en labourse a vo greit sur a war bleadeu iton. Hag avait closain de neve branegour un truskas. Un truskas, un drase oe poesus aveiton, hag un drabenak poesustre oe kamp etre keltiek vreon negurion, savet e penchetan e 1900 a de wigen. Pal hamze oe lakat vreon negurion, de viwain e breoneg epchen. Epad ursuhun a ber, in ur globet breoneg, in ur farsale breoneg, enfin, hag ur per ave graet war iniwender hag kai ave zo stage brassan breoneg un an, stage brassan un an, an ze penaos tiskoen ur ama de oe ur sonj vat a ben ar fin. A skrivet oe mat e penchetan ivez hag ni oe just goude ar brezel, bout oe tud o doe sonjeu a bep seurt, an averon, pe re oe tchentor d'or tu ur vroad e lourion, hag re oe tchentor rand vro e lourion, pe no douche oant konz hag ur politikerer. Ur per oe splant kai ave ur politik a chom er djer. E penchetan tout oe a skrivet oe splant gant vefa de beling ivez, oe ivez kroe rez gant l'angleiz a ron an uon, an tri. Splant oe amañ omni avet biwain avet ur breoneg. Un drabenak za meur a ver bar penaos konzev l'angleiz. Pe bar lier, pe bar ur per an de skrivet en izeleur. Pe gant ur per a zo beskrivet gant udaral, gant de younolier bar deleur younolier, bar journal younolier l'ar meur a ver, kuden brassan a ben ar fin l'angleiz oe non pas bout chemeret per politikerer. Mais l'angleiz ne ret se foutre ker, ur djer a zo andrase, ne ret se foutre ker hag ur politikerer. Ur per doe yon bewant de lakad arvel zo un ars, ur bravite, ur genet hag ur breonek. Setu ur per oe a ben ar fin a yon de skrivet un debenak de younolier kavet veze bar journal younolier, dure ne meus chemeret per bar politikerer hag ne meus d'amzer, quoi. Red e a ben ar fin. Mar groget d'ober politiker, nal ur tchemui ober travaral a yon aveiton peut traoe ur poezusan, no oe ur politiker. Per oe ur poezusan oe un ars hag ur breonek. Bar skeudenn euse, em eus bet gant ana ar bek, soprement i pen kai ave, gwen uon oe ue, mes el just gouillet de red ema weit de ana on. Ana ar bek, neuze deus kaset dañ un nebeud liereu, labouredi deus diarben istuer kai ave. Je le devais ar skeudenn a glei loezeriev, neuze meus chemeret espresker kai ave pleinek, neuze an ani zo beud e broduinet, just l'angleiz avait fa de belang, hag je le devais ivez ur skeudenn aral ar un drehen, ar pal oe kaout plijadur ivez, vous devez prendre ta daou labour, mais ivez prendre ta daou plijadur, je devais loezeriev, gedi var vaze, l'angleiz avait fa de belang a tudaral goude. Unen gwech kriu un deus bet ivez ar ler brezel. Yon zo bet président Blenbrug Broduinet, président Kerl Keltiek Roeon, président KAV, a krouer meus ur balb bruriez leverie breonek. Je tu une nebeut meus lakad une nebeut en gwechlev en deus tchemeret. Ne wetche datav en gwechlev en doe want tchemer. A ben ar fin en gwechlev ze, da skouer avet Blenbrug Broduinet, yon oe a bar Blenbrug a ba oe penchetan, pe oe yon vari perod e pen en treu. Mais goude ar brezel, yon vari perod oe be lachet, an eze, pi il y a de jemer place penaos pi il y a de jemer place yon vari perod, un ani une an hag re oe tro dro ur Blenbrug la re de l'angleiz, dite de jemer eil président, rede dit bout président, bon, l'angleiz dijar berntreu, krogore ur penze il labour kelenour et narzeuke e roeon, ze n'en jouez que kalanzer, gant Pierre Bugel, Djer, gant iwe treu de skriv, yon doe oant skriv, lever iwe. Mais bon, chemeret un deus ur post, et pas urblé pésiv, juste avec lakad un treu de von endro goude.
Perak em deus beuion un ol engouech leuze, perak em deus beuion un ol pochteuze, ragion ouiwe unan hag re ne veuzet ket tamm-malad nitra goude ar Brésil. L'anglaise o ermez hag ur rudennoù politikel a n'et a ben ar fin poudoue nitra de rebech teon goude ar Brésil a yon oe un tamm unan hag un emza, unan hag a bet ur breonek hag hele diskoueañ, hele marse adlan saltreu hep kudenn urbet. Ra gouillet de ouillon, mais juste kudenn gant roparsemont, roparsemont oe un ani pouezusan e ar bet ur breonek en amzirse, gant pouez gwalar, nel just. Neuze, l'anglaise oe un tamm un ani a l'anglaise n'et ket chomet e pober nitra, da skouer yon deus difennet roparsemont avei di brosez, da skouer de la rede yon deus tchemeret pers, mes dre ma noe nitra, elsen ema bep prezident. Kalkeltiek roeon un tamm ur memeustra. Tchemeret un deus ur post ze, peuvent sellet lieriev, yon lar, bon, me zo adu, mais avei dur pranta de tchen, quoi. Krogara d'ober kalzadrev on meus me iwe ober travaral, rede kaout tudaral avec tchemer ur post ze. Konzet vo diarben, alors, ur balb, iwe kroe ur balb chutu ur per pouezusan deus gredion goude ar Brésil. Aveid ad l'enseigne, tout ur per a zo liammet ket penaos un emban e breonek. Adjula de vo goude iwe un nebeud leveriev a zo bet embanet. Pal ur balb oe penchetan noe ket emban dreret, mais ober ur seurt kop brer a ben ar fin. De la rede lakad leveriev de vont ni pepti, leveriev breonek de vout djueret, mes bon, kudennoù ar gant, bout zo atav ini un dek kudennoù ar gant gant un ti emban e breonek, neuze gant un ti emban e breonek, mes chutu yon doe oant iwe lansal un treu avei de lakad leveriev breonek de vout biv iwe. Alors, ainsi, regardez, je tue. Point de une ethlologour et bro surure. Alors, un ethlologour, une tam lerel, un ethnologue local de la rede, une tam penaos netche d'une an de smerket b de penaos un enklask ar an dachen, anouar bout treu dédénustré interessantré bar ici et là. Dedennet oe gant ur per a oe beus savet, oe bet penaos tchentor veze laret, veze kanet gant un dud tro-dro de on e bro surur. Avei de re ne oion tche marse, surur zo ital duinet, e tre duinet a gourenez ruiz e bar dorieul gourenez ruiz ma fotador. Dachtumet un deus son eneu, de jetan. Ur bern son eneu. Diu gant aouen a treugen un deus yon dachtumet, ur per net cheval, kaset un deus iz achtumadet de Edouard Gilouard a Vels, oe unan anavet yon avei de dachtum kan aouen hag Edouard Gilouard un deus kaset endro labour savet gant l'anglaise e min aoran du nek a treugen, ur laret. Ouais, net cheval, bout zo treu peus kavet a zo dedenus, bout zo treu anavet, mes treu dedenus, treu di anavet. Ze ur haier gant un ol gant aouen se avec avet endiela uwe. E kaver ur aouen se, un tam zo ur re a zo bet dachtumet iwe gant ur mission a zo bet e min aoran naoatregont. Mission savet gant Claudie Marcel Dubois, Frances Fallerin a Janine Auboyer, o doe kroget ul labour an o de chut bet amzer a chivr hag ur Brésil zo deit goude. A yon zo bet unan pouezus-tre bar ur mission ze. Rede gouillet en amzerse min a c'hoant naoatregont, un emsa gant breizata oa tout, oe pouezus e brer, oe poutoue ur berntud, liammet gant un emsa o ze en amzerse. Adjulet trizen ur penze kaset gant Paris, gant un ATP, gant mirdi
art et tradition populaire et Paris. Vezitchut julet de nol, el treu, pa tchentor, via de l'erain diom, tout dom treu, ran awena va tout. À l'anglaise, une an hag reulare, mais dein marplij, boutzo 15 orieux, de Warantine, de penos de Warantine, de ce trawar adut, avec coulen que de nol, peut traver corned amant, peut traver l'arre du Mans, d'achquer avec brossurure de ce caladra, à de mchonge, studiaden a vehe possible gober, don nord, et que leur père mes greit, diarben, leur père, en des d'achtume des brossurures, avec un awit duelor, penos et veze konzel duzé, peut traverser l'arre que dut. Ze a gredendeus une d'achtumaden aral, ignenel et minarant unek a triugen, à la cadendeus tout d'entreuze et nu haïr. Orpenze, ion de skrivet ur penad bar Breiz, ur gelaouen Breiz, ur journal Breiz, et min a ran na vatregon, ignor laret labour mission folklorel ebrer. Ion a skrivet an deus, ça va laret, chutu, rede digemer un dutse, rak gober a ront, labour mat avei domp, avec Guarantin. D'achtumet an deus ive Conta des neu gud une den drevraz, Julien Lodéo, oe ur potre assurure, et rose, a kavet ve ur piomzek penoz une deck benak, une deck contaten benak, d'achtumet gud l'anglaise. Ronda den neuse a zo poezus ive, rak ad implijet an deus l'anglaise, avec emband bar chronik eneu kelaouen zo, emband ad kavet e bet ur groniken ur gelaouen ur vretonnet dre ur bed, ou ur gelaouen liammet gant Breiz nevez, hag kavet eve a bar penaos ur groniken vihan ur sort kontadenik, quoi. Hag e ben an fin ur gontadense a zo tenet hag ur gontaden un douillon d'achtumet gant Julien Lodéo. A sinet an deus, chutu lezant ne wetchet an avet geton, sinet an deus gant lezant Job Latira. Ze marwelet d'un debennak bar gelaouen gour skrivet Job Latira sur awar et l'anglaise. La retagne mar gavet d'un drabennak ur pen rak zo dedenet, el just. A klasket d'achtumet an deus ive geriaouek, divina de leu, troyeu lar, hieradur, d'achkouer amant, diubagen am eus tchemeret, mais imech ur bern pa genevaral, troyeneu, locution vantez, surur, a glei, avec julet, d'achkouer, me chonge mi gleu, je crois entendre, que j'entends. A ne skrivetchet e KLT, ne skrivetchet e djunedek, skrivere une tam et leur père vezet klevet geton. Leur père a zo dédénustré. Ragelson et ma possible go julet d'une tam, penos vezet la red un treu. Ureriawek en de savet, ureriawek aber, surur, alors, vous avez golonen surur S, veged djunedek, KLT, agalek. Adjule de veneze, surur zo penos de globa treu, djunedek penos de veskrive de djunedek et KLT, ag et galek. Entre se a vo la kadive bar en dezen, zo bar en dezen ibe. Hop, tremeneran. Pointri. Petran de skrivet, une erreur lan gel. Groedvo beraber, diskoedvo d'or tout d'ur père meus kavet, rak boutzo treu anavet, trevraz eve anavet toch tout d'ur père en de skrivet, mes kavet meus treu ur pen, nou hag oe di anavet. Kan ave noz, kroget an deus de skrivañ baronege. Goude bout bet deskot breonek e penchetan e minavant ver ar nugen, betek ar nugen, tro krogera de skriv de reparsemon e serp e ar nugen, gur breonek aion la digare avec ur farie reparsemon, retchebi la tout. Loezeria respond de on et galek, l'anglaise là, mais marplij skrivet de djunedek, a grond meus deskagn iver skritur djunedek, neuze kroget an deus de skriv baronege. Kan ave noz e minarant da vatregon, Gudur baronek avec kavet bar kanevenoz a zo belaket bar gwalar nirok e minarant tregont. Andrasez o poezus rak skrivet an doe dija kanevenoz e minarant nawar nugen. Kasad an deus tout an treuv de reparsemon, a reparsemon deus laret, ya, dedenus, bon, boutzo ne bet treuv de adveled e kan a fet breonek, mais boutzo treuv dedenus, a neuze difarie de bet, ge reparsemon. Meur aver l'anglaise web houlene songe
pero parsemont, pe youn drezen, tud ampart a ur breonek, avec kaout ou sonj, loezeria ue, un abat tangi, un abat avro dunet, avec bout difariot. Ragion ouie mat, no etched ampart a ur breonek, avec dechke de noe, pou yongour, neuze, chutu une drabanak dedenus de ouiet. Bleunium neue, zo ur baroneg aral, inizer yabankiz, meus bet diazamanteu de gavout rag un engravaden vekavet, un engravaden zo a zeev, zo engravaden oe sanset bout gant inizer yabankiz vekavet ar lercien mirdi brer e roeon. Hag inizer yabankiz a ben ar fin, zo un drabanak oe dian avet pen d'urben, un engravaden a zo liamet gant ur baronek a zo bedem bannet bar la revue Synthèse, revue destinée au corps médical. Ne kavet nepler meus furchet a kavet de meus a ben ur fin un d'achtumaden glok BNF, Française Mitterrand, neuze, e Paris, hag ya a bar un niveren e minaouan ver atregon e ma bet embannet bar un niveren un tam troet d'or brer univeren de tem brer drevraz, hag boudzo ur baronek savet gant l'angleiz. A bemde un yol zur baronek met tchentor ur gant awen, ur sonen a zo beus savet el hymne KEAV, ve kavet bar el liam. Perie oari, un diusrem, koroleur mar hag ur vue, sulfach ur geltet, tu un tri a zo bet embannet, hag unan a zo chomet diemban bet hag bremañ, a vo sur a war embannet a ben nebeut, gant ur yer iwe, hag ur raul labour, oui, nebeut ble a deu avec de labourieul, avec de emban labourieul l'anglaise. Un temps mal a zo ur perwari un tami spécial, ur perwari diviehek, e breonek hag galek, imen evet jelod ur vam, ani de chet treus kaset ur breonek den deu bugel. A temps mal de ve geti, temps mal de ve gant unan gant ur potre, de non pas bout dechket de ron a breonek, hag ur ver en tu kontrel, hi c'hoanti deus montruit hag un ti avei de ober trebaral e galek a tout neuze ur perwari dedenus a war, avei den amzerse. Dan eveleu, konta deneu, ve kavet bar di unam, arvor, kenet, ur vretonnet dre ur bed, neuze ur roufr ve kavet bar di unam, ur wir yaouanchi ziwe, je le devais min a c'hoant deu atregont. De la rede ur roufr a zo bet embannet ar memeus ble avei de kaneu en noz, loizeria oe un tam, bon, ma de skriv avei de gwalarn, mais ma de veiu e skriv avei di unam, quoi. Hein, tu pas gwalarn et tchen. Neuze tu perek ve kavet iwe. Ur fouet de diomen avei d'arvor, jobiga gigar, butun ar merchet zo urgontaden da skouer, ve at kavet bar ur per en de sion d'achtumet, que de Julien Lodéo. Un ardort skrid ar zel, ine line neuv, anavet tre, sur a war e leur tchetan boudem bornet e peur un van, e min a c'hoant deu a ugen. Ine line neuv a zo ur seurt ovni, bar bet ur breonek, dit beu skrivet nitra, e kaver an darse, netchet du lever technik, netchet du lever lanedger, un lever gant sonjeu un arzour, chetu, e breonek. Kronik en eul lanegel avei d'ar ser avel, a zo bet embannet de neuveso, yon dwe c'hoant emban, ur kronik en eul en de sion skrivet avei de la Bretagne, ur gelaouen oe renet gant Yann Fouere, et tre min a c'hoant unan a davugen, a min a c'hoant piar a davugen. Rognik en eul se, oe an oe de penchetan ar 16 a avel, gant ur Z, a goude, pen debet laket ur peur un van, neuze pen debet labouret gant ur peur un van, kroget o deus e min a c'hoant deu a davugen de lakat a chanchet en deus un engravad, penaos un dresaden, ur ser a avel neuze gant ZH. Roman ta ue, enez ur rod, roman tchetan skiant faltazi, alors, avei tu zo netchet du roman, avei tu daral ur romané, dipandara, avei dain e un arnot skrid ue a ben ar fin. Alors, muioc'h avei un arnot skrid, me lare, il y a un arnot skrid avei tant mal, avei de lare disonj di ar ben ur skiant, ur seurt diskouezva, diskouet vegeton ur bed iskiz kenan, hag penaos a ben ar fin ur seurt pretext avei de lare
diwalam gedor skant, non pas monde rebelle. Tristan hag Isolde, alors, un drabennak a zo dedenus, adal gouder Brezel neuze rak enez ur rod a oe sans se bout embannet epad ar Brezel, mais kudene bombez a dega va tout, enez ur rod deus tchemeret un tam dale. Tristan hag Isolde zo ur prantad imen l'anglaise en deus bewant de lakaat dan e brer, de la rede tout ur per la redeve la matière de Bretagne, petramont, de la rede tout ur per zo vian met get ur rouearzur, mojenel kour, brer, de lakaat dan e brer, e breonek, avet ur vreonek urion. Ur per ne wech begreit betag an amzer, betag bremañ. Stuperag an deus ion kroget, en eurober en klaskaun an deus eus skrivet ion LC, Tristan hag Isolde, ion zo de glar bar bedier, hag iwe, ion zo de glar bar dorn skrida, avet an si kompren, petra eo en istouer, a sevel a ben ar fin en istouer ur lokamp o sup. Me meustra avet roman ur rouearzur, n'en deus chebet amzer avet ober un nol levren, sevet en deus namet an itchetan, irok mervel e min a ran piemzek a treugen. Roman ur rouearzur, me meustra de la rede lakaat dan e brer de vout e breonek, iwe avet ur vreonek urion. Un drabennak zo de la red e qu'un ver avet a chiv de l'anedger e qu'un ver un droididger. Ragenez euro da zo bet troet e galek a roman ur rouearzur a zo bet skrivet e galek de djetan. Enez euro da zo bet skrivet e breonek de djetan a goudese ma bet skrivet e galek. Roman ur rouearzur ur hontrel a zo bet. Penaos gouillet, penaos bout sur hag un drase, me meus lennet da skouer bar Favreau, Favreau en deus kavet bar Yonolier, ue, marse l'anglaise en deus skrivet en eus ur rod e galek irok. Mes peuve merchet un technik troaign. En eus ur rod, peuve me meus lennet un deuh ar un dro, a peuve kinveriet, bout zo kalz muioc'h a munu deuh, bar un ani e galek. Avet roman ur rouearzur e ur hontrel. Bout zo muioc'h a munu deuh, bar roman ur rouearzur e breonek. De la rede kroget un deus de skrivañ en eus ur rod e breonek de djetan, hag pan deus tchemeret endro avet lakaat e galek, ion deus lakaat munu deuh ur pen. Roman ur rouearzur ur hontrel. Skrivet un deus e galek, avet lakaat goude e breonek gant muioc'h a dreuv. De la rede, bon, maman gelet de renmarser lakaat un tam muioc'h a dreuv avet displegañ diolor. Ur per a zo dedenus rag netchet ur memeustra ben ar fin velenet e enez ur rod e breonek pe e galek hag roman ur rouearzur ive. Bremañ gant tam deuean, un vanididger ar yer skrivet. Un tamze a zo tam brasan zezen, neus isplegant tout bar bredegen el just, mes bout zo an si de meus ober ur simplan possible, bar milendal a zo istouer ur peur un van. Petra zo bet i rol. Alors de tout temps, ma ret kompren petra oui nori neuv. Gant petra peurag omni arrivet gant ur peur un van. Me meus gret ur brastrez simplet kalz. Djonedek kerne, nous e djonet kerne Léon Treger, e penchetan an ugent vet kanvet, boudoue daou de skritur a web savet, ur djonedek standard ket Gilvik Le Goff, ket nous e hieradur, ur eriaouek, pouila deneu, savet ket Gilvik Le Goff, hag ur haelte dentural, savet ket Erno Avalé. Gant ur skritur un van, veze laret. Ur per zo dedenus e adal ur prantadze adal 1900 e ma be skrivet diolet de ve e stud o deus oan dija lakaat ur skritur epchen. En drase ve kavet e penchetan tout gant Per ur go, Pierre Le Goff, en de skrivet bar la revue morbihanez lettre à tal dire. Aion skriv a bar ma de ve duré, il peut savoir hier ou d'orutu, mais ma devait la cad ur piar assemblés. Avec m'avait possible kaout ur skritur epchen. Anoze adal ar pantadze betak 1998 ur bern treu a zo tremenet. Da skouer avec Gilvik bleadev ugen yon deus labouret ket Erno Avalé drelier avec laret. Alors ata ve kaout ur memeus kuden, ya mais
ces scrabash avait dom jeune d'Orion, nicht mal. Ma devait guard juste un H et quoi. Hag, Erno Valley, bah non, c'est scrabash, so tu très bras, Guden, Bénan avec Avet. Hag e blead outregon, alors ça va débat de l'académie Braunec, Breuriez-Veur Braunec, l'académie bretonne, hag une drabanak zo mat de Wiet, Gilvik, nous évik el braz, skopti duinet, we eil président, un académie RC, Ital Erno. Etre Erno a Gilvik, et eus bet daran près de mad, an siod o deus ober treu. Ur gudenner bleada outregon, Erno groga de voutkour, fina bleada outregon, kudenev yeret, Gilvik var e minavan serratregon, hag bruyez veur ur breonek, eb Gilvik, eb Erno, eb vale goude. Bon, votre mui, quoi. T'es mui, a ben ar fin ur bruyez veur, ou est juste que tu ne betut. À l'anglaise, bar an isturze, peutran des gret l'anglaise, bah juste avoir du lamze. De jut en tout, rede comprenne, abegeu labour l'anglaise. Peurag an deus labouret l'anglaise avait une mavehe une en net, ur skrituriev. De jut en tout, eus ur brezoneg er skol. Ar brezoneg er skol, a webe savet gud penaos Yann Fouere et minawan Pierre Atregon, hag erer Yann Soyer gud ur fals, ewe labour ur brezoneg er skol, ewe lakat reriev de Votaigne avec ur breonek. Ur seurt labour penaos lobbying a ben ar fin. De la rede mont de belet un dud, la red rede Votaigne avec la red orui adu avec ur breonek. A tamatam, nol barézieux voté tamatam avec la red, alors la red v un vote en faveur de la langue bretonne. L'anglais a gros gabar, adal minaran pum atregon, a yon ra ur bentreuv e brogenet, laka de ra une beut comuniev de Votaigne, meus laka du listena da ze, drevras trodro gourenez ruis, ansiad an deus iwe, alors n'an deus ansiad e dunet ne tche votet, da skouer ne vetje kavet Sarah bar, Sarah n'an deus votet, ne vetje da du avet Votaigne. Me yon zo weit beta kodan iwe, ne ze dortu Norian, ploué, avec la carte de Votaigne, kavet ve lier bariziel ur per l'ardion deus kreit avec de mavei. La carte de iwe de Votaigne, yon we a bar jeu de Votaigne cusul département par Morbihan. La carte de Votaigne iwe avec la carte avec mavei adu un département avec d'ur breonek. Je tue une abec de jetan ar brezhoneg er skol. La carte ar brezhoneg er skol de la rede n'amzerse kavet ve kalz bar un dieleu kuden ur skritur. Chutu nizo bar ur prantan neue, je de vos égouder, mais gudeur front populaire, zo brement za arrive gudeur galout, a réforme arrive à ue, ne beud réforme a marse, bah, ur pranta de zo deid avec la carte ar breonek de vout kelenet ur skoliev. Mais une abeg a ra le zo. Hag un abeg a ralze a zo poezus et qu'un verre dibunadur un treu goude. Diskoueadek olvedel Paris et minaran serratregon. Un diskoueadek ze oui gud un thème arzeuv a technique gwechlet d'ur vie moderne, un peu art et technique appliquée à la vie moderne. Un diskoueadek ze a zo bep poezus, peurag. L'anglais oe ezel hag ur poelgor ranvroel e minaran pium atregond. Yon zo bet laket a bar un arz religiel. Tout ur per zo liamet gud un arz religiel. Mes gud ar brezhoneg er skol, gud labour ar brezhoneg er skol, ar breonek arrive in tabuteul. Hag tamatam e arrive raktres ur sal klas, savet gud ur seiz breur, a leveriev a genteneu avec dechkain ur yer a drechtol, ur per a oe sans set bout de laket, me leno, savet gud Yann Soyer. Fiscal, matre, mais peu sort skritur implij. Peu sort skritur lakat. Nizo amant e minaran ver atregond, etre minaran ver atregond hag un diskoueadeg a re buan e minaran ser atregond,
Petra gober. Or penze, elle me meus laket, et mina ran ver atregon ur galout zo gant ur Front Populaire a eu réforme hag en deskadur er stad zo laket iwe, gant Janzet. Hag XL l'art, l'anglais, l'art de Yann Fouéré, il s'agit de prouver pour 37 que la langue bretonne peut s'enseigner. Hag un drabanak zo ata ur guden benan a zo peseurt skritur a ben ar fin ragendrase zo de rebechet, neuze peseurt skritur lakat. Ur guden zo tamatam dre me vegret forcing un tam, bar penaos ur journal, bar West Eclair ve laret gant ur vreonegurion, rede ober un drabanak avec un diskoueadek, un anni oe i pen penaos ur poelgor an vroel, l'art, bon, ya, ok, en si euran gober ur per elan, mais Paris n'et ket atawadu, hag tamatam penaos romite ur poelgor meur e Paris, lak l'anglaise un tam a gochte, je le devais, l'anglaise n'et ket mui kelaouet, ne vet ket laret deon un treu. Neuze tamatam ur penze, ur raktrez ur sal klas a tout, ba n'et ket bartem un diskoueadek, reve poelgor meur diskoueadek Paris. A l'anglaise zo kaset ermez tamatam, n'et ket mui kelaouet, hag unan bennak que jemer a plas l'anglaise me meus a yon l'arbre. Roagneran me zilez, l'art de un dracé, hag un dracé zo ur seurt un drabanak poezus, hag yon les possible vebe de on laret, bon ok, lochkam ur breoneg ital, chomeran gant un araz religiel. Mais dre ma veze laket ur breoneg eil un drabanak no wetchet ben ar fin ur pep poezusan, yon deus laret, bah ok, peu chouant, mon ur antuit. A yon we yaouank d'un amzerse hag un arzour yaouank ive. Neuze lochket un deus un dracé a gochte. Diolam neuze petra zo tremened e tre minavrand ver atregond a minavrand er atregond. Gounag un emgleu ur spi zo, peurak rak un emvod e junet de nuezek a vizecht minavrand ver atregond, bar un emvod se vekavet l'anglaise, loezerieu, roparsemon, hag ar ur photo, tenet gut Raymond Delaporte, Française de Beauvais, liant met gut Breiz atao, d'ur journal Breiz atao. Chetu loezerieu a roparsemon, un deuv assemblée, ça va être une emvod, avec cons diarben ur skritur, chetu un drabenak drecht ordinal en amzerse. Ur poltret zo betenet e duinet. E pad an emvod se, ma be laket nol de voudadu, avec klask lakad ur skritur eptien avec brer a ber. A l'anglaise a zo be anuet el sekretour. Alors, etre un emvod se, just goude un emvod se, ur berniere zo bet etre roparsemon a l'anglaise. L'anglaise ansi lakad roparsemon de roagne penaos de roagne kinige, ur seurt strategier zo, kons gant roparsemon, tchemer ur per giniga roparsemon, diskoen ur inigeus se d'ur wenedourion, d'ur ser a viz Gwil Mitchell minaron ver atregond, lakad ur wenedourion de voudadu gant un dracé, avet goude se votagne, a ben ar fin ober ul labour un tam ital, avet goude se votagne gant un nol a laret, ba chetu, nizo adu gant penaos ur skritur neuve. Raymond, penaos roparsemon ur a kinige un tam iskiz. Kinige iskistre gant da skouer X, l'air ma velaret Z gant un deuv, CCD e fin djeriev zo, memeus ur chiffre ser, avec de pas ur ZH, ne fotatche de on kaout ur ZH. Z gant un tok, perek pa, ur Z gant un tok oe da skouer Augustin Gilvik oe iwe plijet gant ur Z gant un tok, mais ZH, non, avec roparsemon oe tchemat, perek pa, bon, bah, laka de ur chiffre ser. Kinige viskiz un tam. Ah, mais l'anglaise, jemer an trav sirius, hag là, non, bah, tchentor un dracé, ok? Ah, ben ur fin, gwarne de V, re, asante de V, re gant ur wenedourion, un drabanak drecht ordinal iwe amañ, hag ur ZH, un dra nemeti a ben ar fin et chebe gwarnet
de Kinige Web Savet Gudro Parsemon, à Parsemon, Weichentor Adu de Z, Gudentok, et ZH. Erwene Durion de Slarod, Kaoud Arium Jolor, Chom Guder ZH, à pas Z. Je tue Ré, je de Rod, Listen Rewe, Baranem Votse, un tud meur, Brodunet. Goudenem Votse, Rede, Ober, Rede, Tolpain, Tudendut. Rede Tolpain Tudendut. Petra Gober, Ullier, avec Goulen Gedendut, ou songe, Marceo de Streu de Guinic, achetu un diel tchetan, Skriuet, Gud, ZH, L, Lieren, Neue. ZH, we bad impliget déjà, et nantek vet convet, kavet ve bar man variantchet le Gonidek, avec de tout leur père à zo de hon, de hi, de zi, de zan. J'écrivais de ZH, non, oui, tu le Gonidek. Urbib, la web trop, urbib protestant, la web trop, ag implut ver ZH. Mais amant, scripture KLTG, emgle breonegerion KLTG. Je le devais un W, à zo beschrivet. Ag père, à zo diestré, un DLC à zo cause, a fait d'oré officiel, ag distruge un emgleuc a benarfin. Sur awar un deus savet l'anglaise eni unan un DLC. Rak kavet deve faria a bar penaos un divisav a zo bet chemeret gant ur venedourion hag reparsemont ninche da taos kler. Hag ur penze un drabenak a zo dedenus de velet a bar ezo juste zo amant penaos ez eo bet savet emgleu breonegurion KLTG ur bajen a glei en neil rand benat a lar de ve dispeg de ve en evo da zo bet de ruezek a vizecht a sinet gut loezeriev ropars emon ropars skriwet gut ZH rede gouillet etre ur ser a vizere ur ser a viz Gwyn Mitchell hag en emvotse a zo bet en emvod a zo bet e fin miskerzu hag ur paperenze oe avec kouvian en dut e fin miskerzu d'un er ar nugen avec votain. Reparzement deus laret, ok, mais a restaurant. Juge goude bout de digemeret d'un oldreug de ur venedourion laredera fotatchodain kenderel, groe de labour, mar de relieu de nol, djelaze, meulio ive, petramon, chomerein, mais ne rentre minitra. Neuze, reparzement da zo beskriwet ge l'anglaise, ge ZH, neuze en drase l'agroparzement de vo dintam, kounare dive. A neuze bout zo ver pagenat, digare rak meus digemeret d'un ananak, justu ver pagenat, ikons diarben kinigov un emgleu KLTG neuze. Hag a ben ar fin, un emgleu a zo digemeret vota de ve. Boudou etud oe un tam yen, da skouer marit gourlaouen oe ken labourat get gwalarn, a djolera reparsemont ni 28 ne gomprenature reperak, mais l'anglais yolar jo poezuse deid mar plij, poezuse kaout un nol a bar an emvotse. Zemez lagad ur vodadek gozech parfait, quoi, rag un den vank, reparsemont. Goude un emvotse a zo bet e nostalri terminus en orion, emin avant ser atregon, gortozet ve respon reparsemont, quoi, petravo la rot geton. Hag a ben ar fin, ve kavet, monsieur lakad un de mismeur pe misimbrel, ur veen forek, gut reparsemont a chetu pretralak. Peu voe klasket e mizecht min avant ver atregond, avec de nouspet vet djer, ober emgleven doar eskriva, e ouien mat, ne vije bitchen emgleo epet. Da vi an an, elm krede de dutzo e vije. Felou ar dain avad gouillet ezresis, petra ewe i sonj djenedis. Kinigeu a bepsert, zotchen, kinigeu, gretgenain, diagen, de glask, digerain, digorain, daoulagad en dalet, voe a santet deza neil ar ler e djile, ebdamon d'or hier virion, ur hier vieux.
Amont avait je le drop par Simon, il troen kein bender an emgleuse a war rinige drevraz ou kinige un doyon ça enfin une drabanag une tam penaos la reine me sorte complot Marseille avec la cadence de Gwehel de Arrecht Durewe Ardran repart Simon ragropar Simon oui très de songe à ben arfin mais Ardran repart Simon boudoué française vallée oui. Bah oui, Tiomi galon d'or scripture une von, doyon laket de Votagne, min avran hag yue non aral, meven mordierne, oui yon, a enep, enfin, avait-on ur djunedek, oui une is ranière, djunedek a zo une drabenak, un nebetor, netcho d'ar meus qualité avec de Léon Nectage, quoi. Neuze hag ur resañ oui tud oui oui tro gwalar nive neuze reparsemont oui tre an daou. Loch ket vedet remen Narnia un to lavel hag emin avant er atregont ur chans de vean. A gre de vo pe novo tche greid. Rak el me velet emin avant ser atregont chetu tremenade en diskoueadek. Neuze un treu grog de vo de penaos skan war skan de che réforme a zo tremenadiue, bon, kendal redve, an si edve kenderel, l'anglais a zo adu avec kenderel, mais je le dera un treu i vont ipepler an aze, de vo de stag e vo possul mont betek pen. Un envo da zo gred e d'ar piam a vizme, ar pal a zo kadarnat de la rede danskridav a zo beus savet, daou lever, ur hier a dur, hag ur yaouek, me aleno netcho war embannet, gort eus dve gud penaos Jean de la Lande, Kerlan, Irok, Emban, me aleno, rag, bah, yon là, bah, me zo adu avec la kad hier per une vente, mais bon, peu gour c'est vos grades ur skriturze. Mes nin precht un Raymond de la Porte, zo une tam, il a kad un treu de von, ep, à l'anglaise, gassa, liere, bon, peut-être réduit, ne répond tout de me liere. A ben ar fin en emgleu kalteje en emaoza, kruigidje burev. Yann vari perod a zo président. Loizerieu a zo arpour pe assesseur. Loizer flor, ma des glandour, arpour, yonner go, arpour ive. Ur per ve merkedamant, ur pider ranier ve djolet. Yann vari perod leon, loizerieu djuenet, loizer flor treger, a yonner go, kerne. L'anglais a zo lakadel secretour a roper rodic, tinzorour. Gouden en votse, bar gwalarn. Tui a ran chomfeal d'an doare skriva un vant diazezet gant breuriez veur ar brezonek hag implijet gant gwalarn. Chetu petra lak reparsemont a sinet gut ken labourion neuze penaos gwalarn. Chetu ur per la gwar un tol bar un emgleu. Ken al redve un treu, an si edve ken derel, mes loezerieux brement de chemuan boudabar hag djeledora et lac penaos jeu et trendud et brer et très breon egurion an fotatche de on et vehe laka de tud a enep tudaral. Neuze d'ur kiotan a vis kala gouillan ve gred un emvaudoir et très djeunet d'orion endro avec dansi laka de venet d'orion de la de ziviz un rabanak. Avec un emvaudse ve dijemere diwan un diberder. Iwan an diberder ne wet be kouviet ge l'anglais iro gra klevet an doe konz ou Iwan an diberder ur pot rucht un tam les an doe mab non jowl enfin un jowl en orient pen dramanak sortse rag oeillon en part avec de distrugen treu a war Iwan an diberder oui une dan d'acheter me dur perntre mes une drosse pérée d'une tam spéciale. Et pas de votse, l'anglais l'art barulière de Yann Fouéré, Iwan an diberder, un de c'est pas diuriat, non, un emvod un de spadet tocht un dever aber, a Iwan an diberder un de distruge tout, ata gut, a yon l'art de Yann Fouéré, avec des paroles que tu ne pourrais même pas imaginer, à toute nausée, bon, sans te devait, oui, rag Iwan an diberder, ur zed gut d'une toc, yon gaveze, mais nul brain. Heureusement, ne wetche petit gemeret, mais c'est très bien. Loiserieux, venir vele d'un treussé, tuitadera, à l'anglaise, à ben arfine, zilochka. Raymond de la Porte, en sé adlan, sain noir ouvert. Ah, je tue Raymond de la Porte, je tue, il tue une agne, mais d'un tregon, avis kerzu,
Hachimon en emgleu KLTG, Dibo sub devant Narok, là que devait, Hachiwe devait, une Hachimon Gedendrase. Agabenerfin, emgleu KLTG, une drôle à donc à dur, Meslaket. Ragemin a rendu nan à Davidjen, Petra Zobegreit, Ropar Semon, de sa Chemeret, d'Arn Vrassan a Gerper ou Bekinigut, Aveit, Sinain Devad, Aveit enem lakad adu, Tudzo, enfin, Breonegurion, Penos Poesus Maressé, de Gaoud Urscriture, Rag Maressé, Boudoué, Marseille, Iwe, Nord d'Igored, Avein Mavehe, Penos lakad Breonek, Skoliau. L'anglaise, alors l'anglaise en de slakad est fin minauhant eratrugont. Mezo dipitot, Göderper a zo tremenet, mes penos tigare, lakad oran juste mes penos marveat chemere der gudense urwerbenak ben urblé, devlé, triblé, piemblé, degvlé, me vaut ata italendense, avein mave une vanne der scriture. Urguden ave kavet iwe o zone sorte quiproquo a zobet. Et treoré gredé vehebet penos une annet rier drevraz, agere là, ben non, scriture et abtien boutzobet d'une drabanak netchebelaket splan et penchetan. A roper maçon de la redion andrasé, redediwal, nizo icons diarben scriture, pas diarben rier, pas diarben ar faisson de gonze. Pebunan el guarn y faisson de gonze. Zendrasé oue poesustre iwe de gompren. Neuze, digare, meus lochke de galek andrasé. L'anglaise en de sinet, weamant, mes netchebe neuetchet abar un tabutov a zo begouder ak sine debet e minavant inan da dugen a goudese un emvod bianor que loizeriev repar semon o deus ken laboured aveid lakat tout de reoleneu. L'anglaise neuetchet abar. L'anglaise zo det just aveid sinain bar burev la Bretagne, on labouré avec la Bretagne iwe, a repar semon en de skriwed en de lakat bar un techteni nous dan urbet lawenor avec de l'anglaise pen debet sinet a ben arfin per une vent. A neuze l'anglaise en des laked neus lor ebet e non deuch der per gret tudzo nemet e on eurus iweled e per une vent ed erfin breonek. Avec Closagne, meus obet un tam hiror, digare, hier hag an ars zo un dra bouezusan avec l'anglaise. Yon wir mez hag ur udeneu politikel en drase ve julet meur a ver. Monsieur julet jamais sin drabenak liamet gudor ur per politikel penant ve kavet da ben ar fin, avec ton wetche politikel, mais et la cadre breonek de vous du hier officiel, la cadre breonek de vous de treskaset. Ursonge lakad breonek de vivagne a ben ar fin. Croagne breonek, skrivagne, roagne lanedger, dan e brer d'ur vreonegurion. Gwarantagne ue, pinvi de djiriau ur bopl, lakad scriture neue, une drabenag peu vejolet en de sion d'achtumet trau ur bopl, a jolet devait lakad scriture neue de dostad de vreoneg ur bopl, ou une drabenag en doue yon iwe roan gober bar Tristan Agizold, et fin Tristan Agizold, e ve kavet ur eriawek. Rag implijet an deus djeriau tjentor liamet gant ur djuenedek avec lakad ur djeriau de vous an avet gant nol. Hag iwe treuskas ur breonek evit ma viwei atao. Avec a chiu ayant met de la retor une drabanak en de skrivet yon bari zelever e galek digare a chivet de vo galek, mais lakad ran ur per en de sion skrivet. C'est en breton qu'ils ont pensé leurs œuvres. C'est en breton que nous devons les entendre. Ceci n'est pas enfantillage, mais raison, car la langue est vraiment le moule de l'âme. Endrassé de me change, glosamat, petra de zgreit l'anglaise, aveid ur breonek. Trugere, de vous, chilawet, betek, erfin.